Kigali City Tower, inzu ya mbere nini mu Rwanda. Reka uyu munsi tuyivugeho. Ariko mbere yuko tuyivugaho, reka nkubwiye ko nukanda subscribe bwakanda like uzajya ubona ibyegeranyo bidasanzwe n'amakuru y'imyidagaduro. Reka dukomeze. Iyi nyubako ikaba yarubakishijwe n'umucuruzi wo mu Rwanda Hatari Sekoko, yubatswe n'abashakashatsi b'Abashinwa. Imirimo yo kuyubaka yatangiye mu mwaka wa 2006 iza kuzura mu mwaka wa 2011, itwaye arenga miliyoni 20 z'amadolari. Aya ngaya mu mafaranga y'u Rwanda ararenga biliyoni 24. Iyi nzu ikaba yaruzuye igizwe n'amagorofa 20 maremare mu gihugu, ikigo cy'ubucuruzi n'amagorofa 4 hamwe na parikingi y'imodoka, hamwe n'umwanya ugabanijwe hagati y'ibiro bikodeshwa n'ibicuruzwa. Abacuruzi bakomeye barimo Bana Coffee na Cinema enye. Iyi nzu akaba ariyo nzu nini dufite hano mu Rwanda, akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki kiganiro. Nimba ushaka ko nzakubwira ku mateka y'iyi nzu arambuye, uze kubyandika muri comment. Nuko mba nashaka ko video iba ndende, niyo mpamvu mba nakoze akavideo gato ngo katabarambira. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.